Ebusia for comment if about like now we share e wo ho no mpene mo ye no eno ane se odi o comment about over YouTube so no subscribe to your YouTube channel no Attah TV in some trendy on social media so and ebusia tena se de ho komo twetwe e de ebrewo e wo ho no na make I say tutu egusu achese we free mu de ba o trendy te se kane no na nko ho de a o te ase de a nko ntimi trendy se se ya we free mu no o trendy wo social media so ye pa na media no bo modia etutu anamo ekopie kumasi tutu efie na omune omame etwetwe nkomo na mame no de ensembebre egu ganafo anim anaso de to omanim ewo kwan fa so afifi anase tutu efrimu Osei Tutu mu fancheme efrimu no abusia na eyare hosem ye pa oyare for 3 weeks ekoda hospital emu efie kokko abusia ya ye pa na maame ne ka sem bi se juju ewo ho no na tutu na kasa bie na no eka se obi juju de aye no yenim se tutu ote ase no ofa ba bi hwehwemu ehunu se obi wo movie industry ni ma ode juju de aye na abusia fa comment fa bra na maame ne kasa no no so san so ka sem bi se empane enkron ona na eche se ehye tutu ni minim ewo ho no mo yare hosem abusia yenti maame na num asembra ye ba ne ato aso ho de amawo tutu edene that's it. I'm say be se mfie be se mienu ni na me yare e dade mi ntumi nante ti onu na ekọ no wo ba ene mi ntumi nka ti mi ka hwi nhemu ti am se na otwumi enu ene Monday no o ka so oba me friend no na chese oma na me friend no phone so me friend no amfa na me de phone to me nche nti ya kaka me sa frɛ bio me frɛ o na so sa den wan kasa bio na me frɛ e ba kitwe na me so se o si no em se oyare nti bomodena na kotafu kohwe ko cheke bra ana akure o fatare na okoye afemi dahia meni abere we ma me soni kesi ye mienu de onwa na ehwe ye bedidio ye bedware yo bibia be ye bia onwa ti akure koye no wo mada na me frɛ no was auntie was oyare pa o na me se wa ye oto dadam na me se fare bra o ma fa ka akura ye ba so wo mo ba no hu se ka na twem ko hospital ha kwansina ko ye ba se waye mmre oyin so didi ya che nti wodne ko so mo mfa nsuo nye den ensini so am se eni ko bone papa mane ye na ko iko ko bone papa mane ye nti anadwo be 8 na nsuo ni sai ne hu se ka no asa afa ne ko papa o yeso ba nya na oda afa ne ko de papa o ta kwa ne ko no san bai na me se no se o ye bo ni nsuo yi de otimi kura afro soro etimi sifo na mtintu hwe de ba ade pa wo santene minim ade ne woni minim wo kwan ahora moja ti ensio kura wontimi ntwe wontimi nom na mse ni e channel pa meyen kwan kakra no akoti sama no eye nkwan wieye ono a ba fi be da kura yi dem ha wo de kwa wo santenye yiziu wo yo ntase sen kwan kura wonum ene 2 weeks as getting to 3 weeks ni nsuo kura bin kana no 2 to 3 weeks ontiri no nsuo vortic e de straw e shem kura de hina no nanu eti nsuo sa ontimi ntwe pompo ne bona na ya pompo mo ni mnimu ho nyemne no enhone didi no ontimi ni di ontimi no nsuo wontimi ni hwehwehwehwehwe betri wisi ni de wo se pa ni ai coke isini chesa akure yi hunu do kono ye koto bi se bi nka akure no tri wisi ni e ma ye 3 onne pani anka mo me ma miensa onne ye pani na
boy ba ko she dem ho de edi kan be chia no na de owura dem one to so no baba ko oba no so watakra de o me yefo me ma me nsan baba ko one ye penny ne papa ne wo no nko a awari eguye me sabe wo me nsan to aso me nsan so no o mu nua ba na tihu o papa ne ma ajwa ne kwa we o mu aka no mu nua ba papa ma esi ana mo ba o fitafo o tafo na tutu eja ba wa echi tutu o baba ko ware ya na ware ge bi na de no ye o sen prafreni o ran o fa na tafo on na wo ba ko na ge no akotena o abuchiri kru wa so mi ti aka oni akora ne wa ha akora no kora ne mse wo hunu se ne papa kora ayere onu akwala no oba da yi mu no na asem ne se yesu obi na ayede ato nedu onu a o se no ti yam kan se hui no santi yesu obi na ato nedu eye o se movie no oye no obi ato nedu nti wani akora yi small boy me bay wani no koy baby kura okoye no man ko bi ama akora yi kire se enipa kro no yi mpane e free wow ni minim panie best 9 tam busa no what anti mia meni ya gani akora ni o kora ya na bu mama ni o anti wori mia meni ya gani panie am se panie what panie de pama de ti wonu o te no na on nim de course Tap send kwantia ya fa so send sika free amano ne eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni how bia o de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no o download the pe obebusa se wo promo code and once wa bo adepa TV e dia shem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge e betimi abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon abusia fa comment fa ba like na wo share e wo ho no Tutu mame ensemi e ba bontin nkofo bebre na na etro madwen kankan ye Tutu fans no nkofo bebre na e ka se break akra bi atwa mu na Tutu oba television so na oba be ye fa 50 beji we fa 100 beji sika se ye bebo ho e de ama ye double money bi na kire se oni nkofo ko bi wonso mu ti television so ade ano mo ya no e na nkofo e ka se wo ye saje we nyina na mo fraud nkofo no onim se susunsan so no we ebetimi anam so ama ebi abasa na audio bi ababonten a eye fans ni bi na ekasa na ebetie eye voice we abaye ba ya ne nipa nankasa ebetwetwen enkomo ewo fie ha no yentie mra Pasi me guy we wu anya mi nwanwa ho akonfo na betina TV so ye omo ye frosters se ya na oka ho azan for wu anya mi akra nti ni wawu no obi na eku na to atwene abrante ti se wo mo abraba papa asemu bada me hu se oye sa akonfo ne ma no etimi usas woni papa bi ase lotto we bi I was like adna brother we obey sa de because you see we start to say yes adwuma we now portray who do some stage bi ene mebu an fie ho yijin because akwesima men kan okrancho more actors than actresses when say people look up to you en kwala na aba no mo hye ntade nketenkete ni ade mo nim se mo hye de video etwa movie o wono ohun ya no nso ye bi eti mo abeye se paper ye ready mo me hu na was so disappointed eti me sure say sa loto no because obi hu no say sa papa Kumawood Actor and eti wa wo promote lotto agent obeju say oni papa nti obekọ akotwa ebia na last kono de akogusu na nipa no ye die tie na office obeye odai enti sometime eni mebu a mu Ghana for yentumi nka no kra ne ye wa wansem nani sa nkwala ye aba ne ene sikaduro sema aba nkofo kum niema we nyina me hu pa George papa panyini ti se obi antumi amfa pa George ntumi se pa George ade a we ye nye na papa panyini se no what TV so no promote akonfo a omo aye frosters so
We are sa nkwala na eba no omo fi say oh akoye wo ne de che say papa but entisa so enti young man say simple industry no na ekofom a get a better job and do than say obekwa ko promote fake akonfo ne sa ne manema no so yenye ne sa enti na me make sa me ni ni asem ba de me hu no TV so I was so disappointed. Na fans no nso ensem a omo eka wo ho no fa o comment fa ba like na wo share e wo ho no mo nipa o kasa ye ne no e ba be twetwen enkomo e wo ho no mo na wo ne nsem a o kan ye no se appiah mu social media na nkofo e kiro madwen na ono so e de eye voice e ba bonten se tutu etiase no enema bi se ya oye ye no ebetimi aha no esunsunsanso no so ebi eno no fa comment fa bra e wo ho no mo. Hello. Hello. Yeah, me mo akwa about the party vi so. Yeah, yeah. Bibi aboko de. Erade adom boko, fa cho na mun so e. Nyame adom eho ye. Bibi nti yentimi emfa wodi no emba bonten. Na emom no ye bisa se video bi anase audio bi circulate wo social media so awo ka se break kakra bi atwamu tutu na oye niema bi a kire se esusunsanso no ebetimi aye nome anase bibisa eden na obeka ede afa ho. Nyame elim no kreni mi hu se wo wu na omode ne picture beto bi Facebook no anya me ya. Enti a me ka sa ne se on say you nipa bebre o Ghana there, but omo makoye Kumawood ne we stars no people look up to them. And today me hu ye say one day that me TV station show me me dey quote mo say otiwa or ne akomfo bi some live. I was like and then brother ya go to that extent sir. Say obe promote your comfort because we nipa comfort bebre e show. Later na me say ko pay station ba go to one lotto agent binti me go free am say nipa no me say dey na we na fake but wo boa no and gidi ankofo wo mu ni tiro bi kwa de ni sika e be ba be shem ni na ye no me de mount me de me ku say we film no anya me ya Christ and say ni ma bebre ko so Ghana ha ha ye generation coming no. Oh, if you want a my one again, shan't I didn't get in a one money be almost say actors, maybe actresses, maybe association of Muyebi. Also, first, Naka will show be crana. It will be so bad, they make you see no more year but and then go to the sense of what that bed is so yes, no, as a more reason and not collided or no motion. Nina, Amaya 2 year tradition near coach and go copy do at them. But that is the reality. A brofuna year copy of money, maybe say no, do a year, but a young Nina, it's a medium who say with Fimono, Anyamia, cra. It is some kind say, make you decide Sanima will win and Yamia show one punishment and I say, be a fan of so proud to the drew. And not in a man, Miss Mekasa. Oh, who say near Essie, no bet me, I said, do to a son of my menaka say, O companion, I want him minimum. I bet to me, I do to what I said. So, TV, so now portray say, obey my little numbers are. Oye Kumawood Actor dear, obi wo mu gidi se wo de just na tese ni papa na ye no kra na oka. Eti fa ne se medwe die bi kura me ba kohim na wi na eya azam. Sister, wa anya obi anya mi show ni mu pa oni mbone pacha obi ku ato atwene. Oh, and I send you, I mean, who say, maybe me who say, oh, can you ma what from you are, but let me see, no best son of a son and Sasano. It's a more, you may move some moon for actors and actresses, and you may be more portray of social media. No, hot generation, but I am penning for this show some because of quality simply. It's a moment opportunity, won't teach you what is right. This are that changing, I have a bread. As I sent penny for saying, Casa was sorry, so Casa sorry, so. If we say they are no free, me so I know they bounce. Yeah, we say, yeah, me papa and mammy was scanty, a pepper mobile near the but confirm found so whisker. We didn't found so whisker. A buy in any pepper. Let him miss some of me take it. Mamma no Casano or can be said, Nebano Case, Juju be a beatun war a movie. Juju, what you man away. And so be able to do what you man away. Suffers on your comfort a year, Juma. A chain only looked agent for the year, Juma. It will be able to do a young one. Mamma, who sent a banana sample for years. I didn't know when to. And Napa.
I don't know, there be a make I'm saying Christopher, you never said that you'll be able to put about what until a Christo such a family choir one person when you know where for so. It's one trouble one person or yeah, dear, now one channel pants now, but that you put in one thing. A Christopher probably names as but Barton be able to put man, media man of one thing. It is all your batter now by yeah, dear, be a friend, it's not in it 24 as I too late. Open say, well, where they are, corporate social media, so now Casadio Beccadia, no one losing. I can't only nyame. They say, when you put that son or mammy do as I say so. The Akana only nyame and Aka. It's a media nyame. Oh. Oka say oka bibi say o maame no na wasenko tu ne for brand ohun se ne ba no eye sa ne ba no ti uni nkofo a omokeka on social media so se maame no enjai se osu no no na aya ma ne ba no akosa so hwewe mu no ne omo say oba nya kura mpa wu a eya sure into oya na ne de ebe ya ne ya better no ho so obi abra ne se no wu a eya yam fa ni super boni ana wo che no ye on TV so no tonche no Mammy, ya mammy, into a bayania. But say, soon as you share no sooner, dear, so soon of my bandia. Milk so cut him so been out to what you do, and because you made the annoy. Betty say, oh, yeah, you my own interest in the call from a planner. I was say, who paid you for Froye. Only Kumawood actors no more do my chest. I will be sure when you put some money on Casano Munjai. Minim so because in a human or but so many people look up to them. The generation coming, they look up to them. Say any man move portray no. Try what the air coso. Try my kuku you try private pass. Who but let is now promote now and call you muku block as way. So conform matter so by the BBR. Or cow because we yes the button colano and what demanding for nipa. The same colangi to work with nipa. And you didn't see so man who is in social media than common way. It is a while we Kumawood Actor we will be too for now, but TV is now from to Sadena. Me did make up way. And you will be an agile dosa, and a dear, we are selling for no we are out in the set no Actor when the NHS and Nipana Papa Papaye. It's to open Jessica more the banner Muchani dear. Eh, why you'll be when you'll be quite watching it. It's you would not only any mamma and a benia, but to me, Mamma dear. All right, yeah, that's a very one competition on a attraction. Bibiani said about Honomo. If I show my Simida. All right, I will see our next and summer and Aya and from eba ewo hono but yes and so enti aya ne voice no emra ye ba ne ato aso wo ho ede ama me guy we were anyam nwanwa akonfo na betna TV so ye omoye first say ana oka ho azan for we anyam akra nti tutu ede na that's it. I'm say be say me fie be say me yenu ni na me yare e dade me ntumi nante ti onu a na ekọ no wo ba ene me ntumi nka ti me ka hwe nhemu ti am say na otwum yenu ene Monday no o ka so oba me friend no na chese oma na me friend no phone so me friend no amfa na me de phone to me nche enti ya ka me sa frɛ bio me frɛ o na so sa den wan ka sa bio na me frɛ e ba kitwe na me so say o si no am say oyare nti bomodena na kotafu kohwe ko check bra ana akure o fatare na okoye afemi dahia meni abere we ma me soni kesi ye mienu de onwa na ehwe ye bedidio ye bedware yo bibi ebe ye bia onwa ti akure koye no o mada na me frɛ no e frɛ no o santi o se oyare pa o na me se awaye o to dadam na me se fare bra o ti ma fa ka akora ye ba so wo mo ba no hu se ka na twem ko hospital ha kwansina ko ye ba say waye mmre oyen so didi ya che nti wadne ko so mo mfa nsuo nye den ensini so am say eni ko bone papa mane ye na ko ko bone papa mane ye nti anadwo be 8
na nsuo ne sai ne hu seka no asa afa ne ko papa ho yeso ba nya ne woda afa ne ko de papa ho ta akwa ne ko no san bai na me se no se o ye bo ni nsuo yi de otimi kura afro soro etimi sifo na mtintu hwe de ba ade pa wo santene minim ade ne woni minim wo kwan ahora moja ti nsuo kura wontimi ntwe wontimi nom na me se ni e chana pa me yen kwan kakra no akote sama no e yen kwan wieye ono a ba fi be da akora yi dem ha wo de kwa wo santenye yiziu wo yon nsase se nkwan kura wonum ene 2 weeks as getting to 3 weeks ni nsuo kura bin kana no 2 to 3 weeks ontimi no nsuo vortic e de straw e shem kura de hina no nanu eti nsuo sa ontimi ntwe pompo ne bona na ya pompo mo ni minimu ho nyemne no enhwene didi no ontimi ni di ontimi no nsuo ontimi ni hwehwehwehwehwe betri wisi ni de wasa pa ni ai coke isini nchesa akura yi hunu do kono ye koto bi se bi nkan akura no tri wisi ni me ma yetre onne pani anka mo me ma miensa onne ye pani na boy ba ko shedem ho de edi kan be chia no na de owura dem wona to so no baba ko oba no so watakra de o mo yefo me ma miensa baba ko ona ye pani ne papa ne wo no nko a na wari eguye me sabe wo miensa to aso miensa so no o mu nua ba na ti hu o papa ne ma adwa na kwa we o mu aka no mu nua ba ni papa ma esi ana wo ba o fitafo otafo na tutu eja ba wa echi tutu o baba ako ware ya na ware ge bi na de no ye orisen prafreni o ran o fa na tafo on na wo ba ako na ge no akotena o abuchiri kuro wa so mi mu nti aka oni akora ne wa ha akora no kora no imse wo hunu se ne papa kora yare ono akwala no oba da yi mu no na asem ne se yesu obi na ayede ato nedu onu a osei no ti yenam kan se hui no santi yesu obi na ato nedu eye orisei movie no oye no obi ato nedu nti wani akora yi small boy me bay wani no koi baby kura o koi no man ko bi ama akora yi kire se eni pakro no yi mpane e free wow ni minim panie best 9 tambusa ntwa what anturi emia meni ya gani akora ni o kora ya na ebu mama ni o anturi emia meni ya gani panie am se panie what panie de pama de ti wonu a o te no ana on nim de course Safa inchansen papa ya de bodan so pa dia eno ane adabo fruifings and resist heat and afe enfedi so ni color bond material or de bodan so nti o 25-year guarantee a ema wa rechemu sa wo pe adabo fruifings e wo enkrane ne mpatamu afo ni kire of ankoberia mo amu kumasi ene ne mpatamu nso mo mfo ni kire ehwa overseas junction adabo fruifings mo ye samenhia e wo dan boso ampa 0248 944 710 esa your WhatsApp number share adabof na ni wo mu ni edwa Fabra wo like na wo share e wo ho no mo na chese maame no aka emunsam nyina e de ato ho no mo o de ne se obe share na uko Facebook ne so na wa like na wa comment na wa share na wa follow yen so e wo ho no mo ebusia akwaba me bia boko de nyame de no e bet na ha we share yetutu ebusiafo se e mo mu nyina ya akọ shodi yes dear maame na juju ansem agya mo na sinitwa no mo na mo wo mo asamo ye de nyame as michia ahwefo a omohwe nyame hwera mo se abrene nyina munya adaje hwe adepa asase na ye te so no
I think so be a say ne bon nyom o say asase etisoi eye krukruwa etwa ne ho abrebia etwa nso abesi nachi nti uye bibia ya depa ujin bibia adwanjepa efise ne a ubedua no eno a na ubetwa adepa meda se me kan kosia na me comment asema ne maame no ekaye maame ne beka se obi na ato ne dru eye osi ne ba ne kaye se na ne nua be market akrampo wo ho no kan okay se obi wo movie industry ni mu a ode ne ba na fa baby adepa ho no de me ne maame ne nya dwen bako si ani tutu na nya adwen okay yes ono no ka se nye tutu na mete wona no mete wona maame na no nti me ne maame ne nya adwen se tutu ti ha no kan de a ba ye yante wo tutu ano ye te wona maame na no nti me ne maame ne nya adwen wonim ne nti ame ne nya adwen no se that time a tutu ye tutu no na wo movie industry ni mu na wo ka se obi atu na duro de a enka meje di but ne tutu nye that time tutu a ye ni obi oni time oni obi o time no inti tie ayo no se enyim na me to mfiti ase wo te wow way back tutu ani enim no tutu efa babia already obi eno ne de enka meje di but ne de say tutu mama be ka try me say obi wo movie industry ni mu na oye tutu sa I will never believe it me jindida cha ewiase mu ho won say time movie ni e call from ye nyina obi be say ye mpo de ne ye upcoming ye nyina ne ye wom ye bra so na movie ni call from na enum no enu nkyere say e bia ye bibia nsem fata wo adepa ye wo hoyi me ho kyere me pa enu nkyere say sabe me fa me bo me twe ento atopre na menton de bi fa wonsa ye adwuma adepa bibi kitue bi no wonsa wo bo ho a oye star ba ko miensa na ebia ubehu so otom bibi bojua bi ana oye bibi kitue bi no ono no bu ne hofo no bi ama be star na nei ebia mi chitrog ana sese be meton ade kitue we ana me bi sport no ene why not ene ade na menwa ne ade we but adepa bible do bi apa man e pane do de amaye but ebre ni du a ebre na ni asam no ebre ye bi na edu no ebre no eno ni asam no tutu nkete se movie industry ni call from no obi a channel na ma channel ye bibi a cha ko channel ye bi obi a enemies enya no see ye nyina ye ni esi e ka se bi eno na menti ase no say that time na tutu ye tutu no ena nka obi ato na duro di a se na maame no e ka na de obeji adi ba sisi ano tutu ni di ba iraye ti se ne ras ne ne oye na danfo no so channel se ne o ka no e ba eye comedy mu nti o pa che se tutu e ba from kra no oni otan bia obi antan ano de so di wo hoi wo si da bia ya wo da cement so wo da kuko buom wo ni baby father ano de obede no hu se obi tan wa na se obi ntan adepa ubehu wo ye ni pay obi tan wa obi awatanfo enti tutu so but enye movie industry ni mu ne yakun no sa adepa me say enye movie industry ni mu ne yakun na na ja ko ni wo na ma na de ko wo de tan me tiase but enye that time so mo kasa movie industry mu and obi and dia me si wo hu me si anyampa movie industry ni call from no de odi na bra boy ye na eno hu sunsanso na ye nya no ti se kase ho ko bo a comfort and the papa adai na movie industry ni ku ye no ye won crofo bia ne ye hwe won pa adepa yensha tutu yo bia metimi aka se me na miso but na me fele no na nkanka ni na ni you know me pena me hu ne peseda no kware ba ni program ne niema wo ye no ebema obi a pe na asam nti se nipa bi sei na adepa wo de ma memfa ansa na meto aso ma memfa na mama brown enye example yensha na na ma ye nua ba na mama brown ene na mama brown ebet na TV so no ka se ubecha loto 10 cedis a me de 50 cedis be ka ho ama me ye se ya adepa o fi se nipa sai na beko but se memit na ha memit ya na me ka se ubecha loto we ya mesa ni 50 cedis ebe ka ho ama me ne na ma na be ka mo 500 cedis yes me ne na ma na me pesa won jeje ho na be ka mo and na ma no enam so wa ye celebrity ne nti ne fans nyina be ka se na ma ton wade a
high sense so to high sense obi abaka se na ma ye brand ambassador nti obekọ na akwa akotobi se wo ya obi anim wo enti na make sa no nti sa niema na ode ne ho koboye no eno no obi a hye no nti obi afi se eni asema papa yi kan ono so osan ba movie industry a odi mutintin yie pa eni emekwa koso hye because ordinary rain na te so bako obi kwa betimi aton ni kokko ton ejapade bi de ne last akoguso because ya wonkrofo bi o ha sabe o ma adwe no emu ha kakra what I said na wabaye sa de we obi o ha wajiwudi o show na makoya de we ya onye obaye nti adepa ade na papa ne koye ye ne enye say oni lotto yes any yes because I promote it too much and then the papa couple a different me na me woni nkofo bebebebebebe oya sister nko a say ebia TV so obetina oni malamfo oni malam ni ade no so hu bi different stations what I say okay nti ade wani mu nyina no na say bia obi akoye bibia why not ono so betimi aka bibia to abrabo so ene be yedjuma nti ene ni mame ni nsam a o kasa movie industry no bi no tutu eni mu no oba afom no ache ene obi a metan ne nje hwe eyo no ane ni ama wo ye ye no ene abu abon nti mo ewo mu se movie industry no tan wo mu de be me kasa otan ni mu ana meboa me ko mu kakra me hu se watwum kakra wo but anya no ene e bi ku no e fa so e kire se ye yimpanie wo ni minimu ye yimpanie wo ni minimu adwuma ban na no ye oja movie industry ni adwuma ban na no ye adepa yankom kra e bia na obi ne fa baabi because of ono akọ baabi because of na adwuma bi ade bi opesa wonye wi sika we be se hwa emamu aba enobi aba beje bibia for ne kranyiska enti me asam na mama ne ka ne dia me ne nya adwen se eye obi e wo movie industry no ni di braba na wa ni obi epre when was the last time o shooting movie a e bia metimi aka se ni obi pre no obi abeku no no kwa na ba ko pe ye ka no kwawe amome ye ka no kwawe enu nti e na onipa bia wo ho a da bia me kasa word enhwe na yo so watina bi no that time I why ni de no onimo nso ene unsa ba ya no ene ye ka no nti misra manusis mra so ye mpanifo mo amuka edibu ye woni ema bi wo han sasa wo do ho afole ye obi ani ne mindset e bia tutu ye na adwen se okwa kobre e de abrabusua se ne maame no e ka se wo no wadada mu saa tutu na hwe no ama ebi so eye omo nana o se obi sa so e wo fie ho no mo nti tutu so force se obeye bibi e de ama abusu nyina ye force o me se trobo acha me se me force nyina ye force ba wo force ne sen ewie ye wo behind the se me ka se me trouser and na ye miss me use me twa se me wo twa na me nton hwe ye woni ma bi wo ho a wo ho ensesa wo beye ye wade bi wo ho a ensesa wo ha ho but obi wo ho a ogidi ba ko na de ma me kan me aha ye kwa me pesa me ka asem adepa ye wade bi wo ho a ensesa wo ye obi wo ho a ohu ne ho ba ko mienu miensa so de obeye star no na ene yo niska bi a opese won try ade ensesa wo ye ko obeye no de enya ne ho ena no na metimi akasa tutu ko ye ya e ha no yes sadie no ye ne de adepa me ka se bi ewu a wowu na betimi afa so e obi na ye ne sa because ade no ye no ma people obi ye desperate se nipa we na ye advert we de eni ade na me family last nyina nkogu so nti se e bia wo de akọ na se wo ko ye wanya hwe a enyo bi se bia nipa 3 kura na ba ko de be cha mienu na aka no bi afa nche wo there is no way mienu na aka no o de be cha nti mo so be try aya bibi se o ba ye bibi akọ atia wo eni omo mo ye double money wo TV so double money fasika say ebeji say fasika say ebeji say besua bibi de afrum ese so musia but obi a sebe wapu ne to da bonten obi a dia kata no ho a obebi because maame no asem o kan ya wo so woni no anya adwen anya maame no se ofiti nya se bia ofiti prekope na obeka wo se ne tutu kan ye no wo kan ne ba ne se
obi wo movie industry no more dey na fa bibi baby o say dem and nini abema kitu a ho nso ya we forget it yenina ye wo movie industry no at the time was the last time I was shooting movie bar out I tutu hu no wo miss okay yankai into time na your friend tutu buy a program and up tutu ebe chance ne ne parts na oni obi pre ho obi no let's be sincere abia na che tutu ayenim no way back started 2010 to and where 2020 near one 2022 and near one into tutu e kopre dey when na akwapre obi di bra enti me asama ma me nka no tutu kan ya ode to ho no eyo noa de odua ye no enoa na anyi na watwa enti sa na ti adepa Ebusiafa comment fa bra we like now we share Dorcas good afternoon beautiful girls good afternoon Dorcas Italy ye chia ye pa Felix or say my beautiful girls I'm enjoying your show right here in Paris ono so na dia ode abano dia ne sabe like no wa share no wa comment e de amaye ewo ho no miss yes who ye fe adepa oso who ye fe ndase adepa mayenka ne ke truth in chenkro for ate sure. But before that, wow, we share me chia pa. I hope so. Who here? Then the program near the Beshas, ye didn't a Miss Cover girl. Kennedy Japan girlfriend ba kope. Won't tia say you need to know a kumanenya. Me dance so what tia say. Ne mumbe ow. And chame be first lady. Oh sham come. Oh sham come. And chame be first. And chame be me apie. Na me be hume. Adepa ye nto aso. Shodi. yes dear Wo adepa. Yes. Wo ho no mama wo ye nya wo ye. Now we know and you will know. Lie no. Nyame ombo ho ban. Sure. Wa wo hwem sisi ade wo hia wa abrabom wo twam 100 ya ka ne ye hand to mouth. Enti prebambo wate prebambo na kwasie bi wo wagusoma nku anto antwe yankasa wo maame na eye wo prebambo na wo girl bi a wasi ne bo se wo ma ne broken heart obeku watch ni beku ni amfa nkwa akwhye wo nana bi a wo rebesen dwen no ho me se prebambo e ma obi andada nyame wo ho enu nti na de branches ama ye branches na ye ahonhom abofuo nnua ye nananom nsamanfo and so on and so forth titie me nyame wo ho se de wo bompa ya wo fiti preko pe bompa ya na nko no woni ye wo abofo mo gye mpa ya no no mo de ko no e wo se for department mu ansa na edu nyame no ho no enti show umpre bambo o se nyame bo me ho ban nyame bo me ho ban nyankopon no so no nkofo bebre wona na ase na mom ye ka we no hu se first no nanka ye dada ye se wu a atemuda kwakwesi atemuda na sise mre ye wo wi ase die wo jimi hu a nyame do jimi be ma wo wudi ukwasia nyame do ukwasia be ma wo cause bible ni baby aka se dio ase kwasia no esu na bible na aka se me pesa me kan ochi jimifuo bisa wasema fa ni jimie ma no Proverbs 36 I think 2-3 more maybe I still stand to be corrected and this we ya kwasia and bible kire me say e wasa be de wo kwasia ma wo na man kama asem ya ma ba yesawo enti me pesa me ba yesawo tutu e wom se wo nya nkani se betena so kan wo chi asem Sure. But at the part, sim ni na masha say make ka ni na make a bimbo make a ni na make kwa kosi say ma me ne say ena ne ba no bi na wo movie industry no kun na abi na eye ne dro to say mini hobby ti me manwe me sita to 2 embe kasa ai nyese minimu bi mini hobby minim tutu that was way back in 2005 me na me pet school
na mpese me twesini to 2005 I had me call to school ma me shani ko pick forms no. That's the time I mean who tutu any omo makani na enra me kind say na me memma ma asem wa sa time no be enkum sa time no be enkum ukọ abrochire ba wo ye drugs or not drugs for no na kan obi enkum no ntu de yamfa ne se obi na eku ni time me two for separate bible na nyame ne do wo ho na emom no de branches na maye into the branches and nwura ni nwia na honhom ni ade we have to make good use of them do it now na we say o TV so who advertise it sika gari pro mass nipa na we advertisement na man wa pay bible wa bone ho ban wa bin na ho wo so ti way why wanim jefu wa kwatena ho who advertise it because nkofo ni mo me na me sika me metufo sini twafo na do bebe eni bebre omo advertise anya man but they show ma brabo bonsa on child ye ko kama ye was spirit bi I find the spirit of kama and no na say wu akwaje watamu ta se a wode wo kwase abema wa hia wo betwia ka wa hia mi so ji obi boy obi so ba che wo die wo che obi boy obi be che wo die wo mini obi kwat obi be mini wo die wa hia nipa no ehu nya so bebo nipa ni dua me na me ka kira wo pa try na hwe wi obi age na hwe so obi dua wa dia e be sia matete si wo komem ne wo adwen mu enti se wewu e bia wa pre bible empanye na mo yi free ni minimu no me kan ni pre enyo obi na eku no movie industry ni mu obi the trust ni nyende ade na time na wo ye drugs no ade na sa time obi eyi na hwe cause ade na wo hu ska munjai sini twafo no enim guase wo ho dada wonu se wo kosini mu na mpese obebe ye wadru akwa sonson ho ukwa ya afekubo joni na nkasa wo enkwaya mese mini cause baby ankrofo group wo obede bia meka se baby ankrofo group wo bebre me mpe akọ me mpe cause mini ha msitie me provoke envy. It's a provoking envy no me compassion wo baby ankrofo bebre wo na say me sa kopie wo so me do me sonson me ho won hwe ni yara ka say me mpanipa ba me nim ha me sitie and am say me provoking envy ti me ni ankrofo ko di ango na de munnim no mon cassette sa so that means me self-centered me reserve me when I me share environment de me ni energy ne be fa na fa afa me force it kasa obi sha pias nte wo sa me sha pias sini twane emu nsem bebre ti am betra me tufu se media magudie endia grow wo media nim eye djuma na okoye mu nsire wo ho no ma wo sire wi awe off we go wonya pie fie djuma ni mu asini twane mu a wo de dru fia wo nyo bie ni nkomo nti mi se me konam ko twasini a wo hwehwa me abere papa wo bisa adwe obeka a kiro me number mtimi sesa no I saw you musician no ko performing we are for car enkoya afekubo cause nipa na wo asre kire wo no onya wo pin ni na me so na me adom kakra mama me kakra a menim je nipa to me je na me ko bebia ya bo me kokko hey ade we enye hey ade we obeye say na ya bo me kokko na me say pupu me pa ya bi o ya de usie usimi pie ne de say wo che nyame bofo na wo che nyame ne say wonim nyansa ntimi nye tutu minim wo mu asem but say mom ni tie pre bible wo hwa me pre bible sika gari pro mass na wo ye no ekofo nim wo enna shodi kan into omo ba omo de mu sika ba because I say tutu die ye ni mo bi wani tiri mu sham na no so eye pro mass ni bi omo wo he tiri mu sham omo wo he ade pa omo wo he omo diska mesi wo ha na wonni mu se kronfo we anasa okonfo we oye loto fasika we beji loto fa wa beji loto na wo ye sini twani and just a normal individual and just a normal citizen na wo support sa de na me tufo okotere nkori ni moko na me skaraga me beti wo fifire me tufo wo hwe wase de bo wani mu ne me tufo ti se wo tukwa kobo me tufo wo tu se
kiss me betufo tie opa de guso deceiving crofo but we say you crofo binima omo ye special in the eyes of God omo ye very special you won crofo bi won awon fi eti your mumu obi ono bie na no kan asema ko hwehwe ne kira kwan adametina na meka say we ma de na mde ko gina sie ya adue se mimi nya akukuduro na mde ko gina sie ya na adwoa due ana we ma de na de man kasa suro we mkama men kasa na ye ya yensi ye pe baby fa miss uni bibi mesa so about that's fine mesa so about so abusia for comment for about like na wo share e wo ho no favorite rent house say open cars say wo ye wedding bibi a wo ye obehia cars no bo modern na hwehwe wo macha kwan e wo ho no mo behu mo e wo third Nifa Street Efijase Eastern Region na meka no eno na so be fa contact no from keke wo from nko ade a omo cars no so ne bo no ededa form keke nti eno na so wo be friend na ne wakwa high cars ne bi na wo de aye ne wo se wo de ye e wo ho no tap send ye dwuma ko bi omo se wo Europe wo Canada wo US so person sending mobile money edeba Ghana eno na so be fa phone no akwa Google Play Store and also say App Store no download the app there tap send o download your website so promo code no abo attah TV ede asho obo attah TV show wi a wo Europe e be cho €5 so Canada and US nso e be cho $10 nti ko so na use tap send app no fedi ujuma nyina e wo ho e fama ye na make out say 11 so 1.5% no wa we use e tap send bia no on ka ho enya de be ka ho nti say ya oda dwen say say na wo be send sika na wo de 1.5% beto so a da bi nti sa enya de 11 bia e da so tap send omse papa nti bomodia na hwehwe mo cha kwan e wo ho no mo na make am for ye adabo fufini so e de ama sense ototo bomodia na pe nchense papa fa kru dan so no na so be fa numbers no na onyo mo atwetwe enkomo kama e wo ho Ebenezer Boys Enterprise say wasida ewie eye POP ceiling plasterboard wall scheme painting ni nyina hwehwe mo twa kwan kumasi obenya mo e wo eye tano so apatrampa junction ama saman nkran ha no mi ya na Facebook a obenya mo e wo ho no mo na onyo mo atwetwe enkomo fa numbers no na from miss na wo kasem bi na ye fa jumede na embewe adepa eno na make no masem ni mfiti asane di ko na wie mu nyina ne say wo yesika gari pro mass amobi wa wunyi banbo wo so betwa sini wa wunyi banbo nana wo twa ne say ene wo so bi anya bi ansa na akodi you have to me na dawo sa die we nko ade me nda dawo minim dia fa mani apepe minim dia fa ase it's at the moment so we can banbo asem meka show say aka wo pe wa kura akoni anyama na mom no ene banbo ayema omoto tie obi be ma moto a obi ma beyie ade be sa no be wo se wutu abefu otu ana wo su wutu ene anu bi na meka nyame mu banbo ko pe obi o yesunsu mu djuma se wasi ubo se wo be wo de sika gari pro mass no wo be ya wo de ko pre banbo na mom hu se wo ko pre nyame mu banbo enkotena sika gari pro mass na nyame na be ma ho kwan ama wa osunsu ma ko ma be fo bi a wa ben obi a huhuma odin ni wo jiwa hwo enti wo pre say ejuma na me ye nani wo ho ejuma na me ye no enani panya na be pama asem enti no e wasa me pre bible na be fo bi enkumi na mo onko pre bible say wo ye sika gari pro mass wo ye sika gari pro mass me say insuo bi kura be da ne hu nipa abeso wa hwe one ba pay master no wo ba wo na wagigi wonim koso yesini twani wagigi wonim wo yi wa hwe wo bon ma wo be say wo bon ma enya no kwa ye wo celebrities bebre ho a omo tonton product omo pupu omo pa product wo do e bi aba koto no to aduro na abato na wo to ba kwa ye kese ye se bi mi se mi si he no obi ani wo no betinya ba menima ba ka se miss cover girl advertise bi mame man fa je na anja me ho a me nya da me so kwase buo de ya me ka so se me kasa me se wo ya dia me ma wa homa ahoma ni sen me ma wa homa ade na wo se me be hwe sa wo so mama homa me chi kwase ebuo enti me nya dia ade no de wo de me ko gina sunsun mu quarter ebe bu abo me
It's me genuinely. At least what aba my advertising me used to be a share. Me used to be share me who insusan so day. E won ho into me kasa out of idea no result am day. Menya okay hospital be homeopathy be say menya advert mom okay menu mani yare adre eja me arthritis wo me nemu eja me arthritis wo me kotodwem papa so wetimi asa ma me dia sa wo se we na mo se me ampa me ho atome asa na why then I can lead people to your end sanka obi a be di sa adwuma na anka be boa nenso so ni twafo be se omo ya me sure omo ye sa de omo hu mo bo na ebia oba akro ne na etu ana mo nso na me sunu ene mma omo be wo ba asase we so kosa de pa usu mi su so di su waji esike the result be en free mumba u tempt nyame u provoke nyame na aka sa ho beto u bo hu se kwahwe akwa bi timi rent dan wu timi rent dan obi an rent ama wu timi ntinem u bo se wa bla abo no u ngba akokora o ba na u gba akokora by force de bia wa ye stressed de bia wa ye kusu amudo munguso njeje nyama bi ntu amu so this spirit of come around one time awu hu no fa kwase ama wo I me se ukwa date ma me wataba ne ko yi wa hye na o ya me se preban bo na fa ko yesika gari promas obviously if I comment if about like now we share e wo ho e de my YouTube so na subscribe to your YouTube channel na Attah TV and they don't come to training nyina e de ebesi me ne Miss Cover Girl na afi so shodi na they don't come to train no e de ebro ya from Miss Ama Attah ya crown